Zazaca ile yaşam felsefesi bir başka güzeldir. Felsefe cüyeyiş pe zazakiya hinyarında. Vate agerayiş rizerrihwe. Türkiye'yi kendi iç dünyasına dönüş hali. Tasavvufet murakaba. İtalyankeye condizione introspettiva. O İngilizceye the introspective condition. Meanings human return to the self. Merhaba, ben Metin Tunç. Dil felsefesiyle ilgilenen şair, yazar, poliglot, Zazaca ve tarihi üzerine çalışan bir araştırmacıyım. Felsefi çalışmalarımı farklı dillere aktarmayı planlıyorum. Ancak bu sürecin başlangıç noktasını bilinçli olarak Zazaca üzerinden kuruyorum. Çünkü Zazaca yalnızca tarihsel bir ana dil değil, aynı zamanda belirli bir dünya tasavvurunu ve bilişsel sürekliliği taşıyan özgün ve kadim bir dil sistemidir. Bu dilin semantik yapısı insan, doğa, zaman ilişkisini bütüncül bir zeminde ele alır. Bu yönüyle Zazaca modern dil anlayışlarının ötesinde varoluşsal bir telaffuz ve düşünme pratiği sunar. Bu çalışmanın amacı Zazaca'yı bilen fakat onun düşünsel derinliğiyle temasını yitirmiş bireylerde yeniden farkındalık oluşturmak ve bu dilin kolektif varlığımızdaki kurucu rolünü görünür kılmaktır. Bu nedenle bugünkü felsefi yaklaşımımı Zazaca'nın ürettiği düşünsel çerçeveden başlatıyorum. Merhaba şarmay delal, şarmay bimarık. Ez son tercüman meto. Miyalonıç. Lej nazi hüs gelavdin çihes. Çoligra. Huma vaj ese ruj az ay zonun binu ras en vaton xwe vono. La ike ena hal az wazano ayag ma en zon delali xaberdun az wazano ma heveri ay bine beşk xwe fehm bikir. Biyar xusar ve ma bine hun xwari raya. Vate agerayiş rizeri xwe. Yo qedeko insun kenaya. Agerayiş rizeri xwe yo cesarete ko insun xwed kena durust. Amr se yo rwejo, pior 24 saato. İnsun entay rwej yo çend gerin gera wext vîn ritüelûn agerayiş rizeri xwe bikir. Verinûn ma semed eneya 5 wext nimaj ser binêrtîn. En vate êrîz bineha girdeyê vatûn verinûn ma. İn ritüel, yoga, meditasyon ya hîz nimaj ma. 24 saatet yo çend gerin gera biyor kerdiş. Pe enina insun eşken agerayiş rizeri xwe bik. Oxt seben ez şmara baş. Heveri magum bizun insun ek beşk ager rizeri xwe ew insun her hayd deşken biyor pîser û her ca zûn sekir, senyekir û çine düşmüşip çinemiye. Oxt me eşken ena fanî dinyat mal, mülk û teşqelê kar gurî ser fikir xwe safî kir. Agerayiş rizeri xwe insun xwe dibûna pîser. İnsun en hayd eşken xwe bisanaşt. İnsun xwe bisanaşt ew insun eşken mane bi cüyeyişîs. İnsun û haywan ferqiyî ma'na wa. Ena ma'na ancak insun teşqelê ena dinyara xwe bidkişse xwe biyor pîserse eşken bî. Rar en ritüelû klasîk yo ca terî ben, yo ca miyôn sîkûnetit ben, yo wextik têna diben, bî kes û bî vengid me eşken ene emel bikir. Kê merdim semed en ritüelûna en cawrin enirin bizûnî. Ez tim miyôn qicûd en ritüelû ken. Yê ez mire misê wadê xwe têne kin. Misê nimaj. Pîrikûn ma senî xwer ser sibê rora wariştî terî zûrmatit nimaj xwe kên aynî otir. Ez kiyet gêreno aynî qêdê pîrikûn xwe bikir la ez rê re em ritüelû cûmî dîskeno. Ez şin cûmiyê erebûd ritüel agerayiş rizerî xwe ken. Ena agerayiş zerrî xwe miyôn dest 50 heb millet re însunît pay yînes aynî enerjît yên pîser. Ez miyôn bodîstûd rê re şin ritüelûn yoga keno. û ca dîs hûnc ez û agerayiş rizerî xwe ken. Yani her cad ev ritüel agerayiş rizerî xwe şima eşken bikir. Yo merdim kole bîs 5 deqe eşken wext vîn qiniyê ritüel nefes bikir. Yekib rwej derg dila manyeşk yo bine wext bid agerayiş rizerî xwe. Vê rakotîş ben, şefeq sibê ben, werte miyôn rwej ben, kum yo wextek şima wazin feqet miyôn yo rwejît meheqeq bikirî.
عمر 24 ساعتو ای 24 ساعتو ماین دنیا ای 24 ساعتو ما جوین و ای 24 ساعتو ما مرن صبح نزافتوی چینیو مرق مکی چنه ماکو چنه ماهیکن پیور ذره 24 ساعتو هبه از رر و مازون خوراونو نماز بکری تایبتی را ایک سرو را بینه بین اختیار او هین کوین زلیله لشه خو هر راج یو جیگین دجه از پیورین روون نماز بکی نماز او دج بلکه وشنیک لان نماز او دج هما خرابن نبیو به حسنن اگ تبش گوشتری بکیر تیشکن درمون خو خود انشا بکیر مدیتاسیون بکیر گوون بیاری گوون از یو ریتوالا ای راج ان انسون هین گره بشک دشمیشه رار خواه کر منت شار نکر از اشکم واش دینیه انسون پی آگیرایش ری زیری خو هینیا بنارند نماز ریتوال کو ان خواری یو فلسفه ورینون ماوا اینک یگا وری رومت او جراومی اما تور ورینون ماوا نماز veri qede yoga ey kuyun mad hever biyo parça kültür insun. Min namaz nisanashnen me veti yoga bekiri. Yo merdem eg namaz nekir eşken roj derk dila yo binu vakt xu bidxwe meditasyon bena yoga bena ya his insun eşken qede xu yo rar belli kur. O semed agerayiş rizeri xwir ez roj her fırsatet en ritüelu kenu. La an rindeye tim sersive اگ او هاید از وایا ورتیج پیوکا سردن دستماش خوگه شمایشکن واش دستون لنگون خوشوه او هیوری نماش خو سپیری کمو خوکن بعجیز پی یوگاوا مدیتاسیونا دوم کن نیم ساعت ری دنیا را مال ملک را هر چی را خود درفینن گیرن ها ین راستن خو چارنن انرژی همه راست میره آگرایش ری زیری خو پی خو فهم بکیر بدن خو فهم بکیر واصلون خود خبر بید و پی عاقل خو بیار پیسر و ان حال آگرایش ریزری خورا پی هم رژم پی مارادون رندونا دست بکن هم از خوابات خو هینی رند از دوام کن نسن اونن گوشتری کن مسن و خیبتین و فلسفه خو قیده خو ifade کن رج انتای 10,000 حب قال 5-6 حب زونورا نون تیور به معنا به جویش خو چیکیز شما نیکیر روش انتا یو چند وقت خو پیور دنیا را بدی کشت آگرایش ریزری خو بکی او ونگک خواره را ین ای بشکی گوشتری بکی او چیک ایکی تی گوشتری کن سمده موسییش تنانیو سمده هیشیار بیاییشو خود جوییشو هیش خو مگم بیار پیسر نیوما شاریر و قی شاری خزمکارت بیارنن ان بدن رند ان روح صافي ان عقل صبي ان زون دلالي اني جزوفونو اني جاره ماده است لا تشقله و تشوشيرا مخوفيرا كي راج ريه فنر تبر بقفم دقت خود بیا پیسر ایره انسون ancak جو سکونتت جا بیونگت اشکن ون خو بشنو عاقل خو بیار پیسر وجدون خو گوشتری بکر و tam ityat agerayiş rizeri xu dest bêkene. İnsun ser hezar serrok ho aynı galet dibare ken. Raştî tibera gêrence, humat ale azmînit gêrence, mعنê zerrê îdeolojît gêrence, nume xwe millet ra gen, degêr xwe çîmşar rawûniyan tira. Halbik, çerre yo haqiqet hatû zerre însun ra nivyar nişkena yo carras. Diniye mayê tiber yo aynı wa. او عین راونیایش سر یو چلا لازمه ایا چلا تبرانینا ایا چلا ذره انسونیت کناتی آگرایش ری زری خو هیوری ان دون انسون فهم کردش از نیو اوک هویسن ازو اوک هوینن سمد آگرایش ری زری خو فهم کردش خو او نورا معنا دایش جویش خو چهار حب پایینی است Yo logosa ey diyin rah, ey hirin nefs, ey çeriniz piyabestiş zoneti yani şuur. Eya verin logos şmazun logo, loji Yunankiya verine desta. Vonla mitoloji, geoloji, arkeoloji. Ana lojik hapeniye en qalut eyva. Eya ma'na rayana la min nevi yona ma'na davace. Hin yaşına khware.
Yo video semed ne mevrashta kum wazan logos binena fahm bikir eşken ana video gösteri bik معنی لوگوس گردهی زونهیشا لعز یقیکن هین ازاف خواهریه لوگوس زونهیش خودونا پیسر انالیز کنه چارننا نوی یو قیده و کنه بلا لوگوس یو قالتنا نیه لوگوس صافیه یا لوگوس پرنسیپا لوگوس خود پیا ویار نیشا انسون گره هیور بشک خود ویار لوگوس معنا سر را معنا پیدا کنه لوگوس خسره از خسرو تیزشکن خسری ایرا روش 24 ساعت و زرین 24 ساعتی تحطون اکشما ایشکن صاف بی ولا بیایی انسون بنا عذاب صافیه انسون کنشه یو صوفی اینواتین اکنومی ببیرنین اکتیو انسون یرس بیایی وینسه بزونک یو انسون بین یرس کو اکتیو قهریه وینسه بزونک ایه یو بین قهرنو ایرا صافیه گره شرطب سرمدایش گروتش زیره تجاره اسنافه پی وجدونا و قالون خو واتون خو پی هوله واجی و همت علا او رجبرا شمار رازیب زردشت معلم وونک هول دشمش بی هول واجی هول بکری انا رارن هنتوی است تو دیو قال مزازو استا هوله هولا اناز ایا معلم تیرایانا انا دین رح معنی جوییش و خواریه را انا حس کردش رح انسون گودونجه و ان انسون کنایه نوردن سه ماکینا ویار اکشما بونجه ری دنیا زافی انسون بیسه یو ماکینا رح هین تدن نمن ایرا رح خود تسلیم مال دنیا مکری zaten kapitalist sistem akıl و beden ما دست نو سر رح سي لوغوس معنا جندون خو گردون ايرا شما سكن بكي ميون يور ريجيت رح سي لوغوس معنا جندون خو گردون ايرا شما سكن بكي ميون يور ريجيت بزوني اكشما بي لوغوسا معنا جندياسه بي رح شما خو گريديز فايدة نكن رحكم هتا تبتات و هتاشن سيو قصابيو صافيو برقنيو رح خوارو عاقل جن راسن یو انرژیه اگزوار راجع چیان نبست خو سردوسیان راشتیو او خولیا روح مرحومت کن بلا رجف معنی دون حس کردش وجدون کن اقایم زناعت و قابلیت و فکر دونا مردم روح چینیا انسون خیبتین لابی لحقو پرنسیب اخلاق ترا بناکیم و جویاییشی بن سیو ماکینا همات علی ان روح پاک دو و حتونک شما ایشکن پاک تپیشی گوشتری قلب خو بکی وجدون خو بکی پی عقلا معنا بدیجه و انجویش بلحق نشور ای هیرن نفس از یقی کن انا قال شما زافش نبوده لا یویز مرا گوشتری بکری چند شما بشنو معنیه هونه نینا تام فهم کردش نفسو قیدی و مکانیزم ها نیو عقل ما راسنجه نیوز عقل ما هشکن انه اداره و تربیه بکر ره ما یواش راجه تپشن حتو ما قدنن ما پاخو رزیل کن ایرا راجه هزار را یوا ما نیشکن حق را بیسه انه رن بزونی حالو همز ما کوله نفس خوی هزار را نفسه نو حبر نفس همه هیا کرده ما کم یو رشین ذره کم یو فهم کن و کم یو اداره کن ایرا راحت نیو برون نفس بسناش و ان برو اداره بکیر ره کوک ما دست نیو نفس ها اوتریو مرتبه ترافون غیب ترکیه boyut ucad o çik tabiat cüyen hayvani, nebati o insuni aynı merkez ona piser. Egyova nefsime uydum yani ez union nefs xwe ez şaşpiyo ana yana aynı mana aya mertebe. Çünkü ez kotu mertebe tabiat cüyeyiş. Mertebe nefs nyu hola nyu xraba. Otra girdeye cüyeyişa xuma. Nefs en hayat edmeneyiş vaştış o xu pavtiş ser yo enerjiya. Tasavvuf ed nefs yo hayvune ko gera şiretib. Eyra nefs vin niben
la terbi ben. Hiri paynik nefs est. Yowin amare, beden dumpre, travun tepki, hisben, ne zihin rawaze. O zihin qeydu mecnence. O insunis vicnen. En hazar hab qeydura yoken, yahiz niken. Aynı qeyde hayvun dizbena. Gırdaye veşune teşune o ziyişa. Tirkivun üreme. Eydiyin levame. Evek persken şınxware. Mesela zerretü yoçi wazana. Tivînin pêş tehtûyan, ti başlikên bêr yo bê tirayena. Oxt nefs vun cave, lazım nû. Ez bê eyez demiş ben. Yani nefs wazen, behcê işken nî wazîz. Ey hîriniz mutmain. Ewek sencen rastnen dengi. Amare çû waştiş û levame çûk perskerdiş insun rastnen ey hîrin mutmain. Çûk denge. Yo minakeye ez îna baş, însonek her rej aynı çûyê düşmüşüp, aynı çûyê bik, aynı ceyû bigir, ya hîznigir, ew înson nişken nefs xwe bisanar. Were museyê viyertî xwe, yani bihîş otomatik cûyen. Çîk newir reştî biyor, şaş ben, nişken fehm bikir. û înson her rej çiyûn newivîn, çiyûn newî düşmüşüp, eyên ferq bikir û fehm bikir, ew înson çîk newir reştî niyor şin gêren ci. Vînen, fehmken çarnen qeydê xwe mena donce. Em ez baş, dîniyê me eya rindeng ma hê xeyalê xwe cûyê, eyê ma gun birast ina halê xwe. Ina halê xwe rindik. Ey ra meelên berîn bûn, holê ser xeyalê bikirî ve holê reştma biyor. Xirabe reşt biyorîs şaş mebî, çinê şima dest reyena eyê bikirî. Ey ra çinê şima xeyal kin ve rindib, xirabe caberdî, neheqê mekî, holê tim hola. Nefs irade inşaken, ev gunîr yo qeydi belûken. Ew qeydi hîn dibariken. Mesela nefs yo haş, se yo haş birazen. Yo cinawîr qeyde yo cinawîr birazen. Darê mezyer qeyde mezyer birazen. O însunîs qeyde însun birazen. Nefs çinyev, însun ben kepşi. İrade cüyeyiş şina hûna. Eyra nefs gera bib, la eg o byeyiş, la eg o byeyiş bindest nefse, oxt çimun însun kena tarî. Çim ve şune kena ziyad, û fanatizm yani byehiş tra pêda bena. Ey çarin şuur, Tirkî vun bilinç, İtalyankî vun consapevolezza, Kurmuncî vun xişmendî ya hîz birbirî. Gumêya verin. Gere yo însun bizûn ho çinê düşmüş be. Çinê ho hîs ken bedenit. û çinê ho ken, o hayt gera gun bizûn ho ken ya hîs niken. Şuur, pê vîneyiş, zûneyiş û ferqkerdişa bena şad o hayt. Enzavqê qicê çinê ma cûyê eyana mavîr. Enzavqê travme yên mavîr. In pyoreyê şuurit cûyê, çimo dî bedenit hîs bî zihin ferq kê. Be psikolojî û meعنiyê felsefî. Şuur niye akıl, niye ruh, niye nefs o. Şuur in pyorîn yoca değişken temaşı bikir, ser bikir. Mesela vîneyê çimûn ma direk hûniyana xwe vera. O reş derk dila sarê merdîn tadena ew heta. Noxtê reşt ha miyôn çimûn ma, mahê hûniyên miyôn eya noxtara. Halbek vîneyê çimo, ewek mazûn mahê vînên ey re hezar qat hînya hereya. Lîlikê çimûn xwe ek tu bitad her heta, tu sarê xwe nitadîs têşkên eya vîneyê hera vî. Noxtê raştî re tu yên her heta dest qat ziyad têşkên dinya vîn. Eyak mayişkên vîn bê sarê xwe tadeyîşa eya vîneyê çimûn mawa. Tik tune pê lîlikê çimûna. Kêk tu dîn nimacet wextek silûm dûn dest raştî o dest çepya. Uca dês eya dinyak mayişkên vîn pa lêlika, pa sarê xwe bê bedên xwe çarneyîş. Hêverî ma gun bizûn wasîl ma senî xebtî. Ma gun xwe ra pers. Vîneyê çimûn ma her wext êşkena pyorê vîneyê xwe vî. Ma çend ne ferqê. Vîneyîş çimûn ma tik têne yo mucizeyeka humatale ra homeya. Qêdê her weslê ma. Xebatê şuur. Şuur muraqebe kena.
Yani teberra unyana xwara. Dire revon tıçevuni xwara. Çıqedek yol ve me bikir. En ifade mara vonak insun heveri gera bun xwara. Bizun teberra bun xwara. Bizun teberra bun xwara. Ezre semed ineya, ezre semed ineya, evun huma her vakt hawniyana mera. Ek şima bizun huma hawniyana şimara, şima eşkin pe vineye yeya xovin. Ez ho geran xovin. Eyra ez tim yo disiplin don xo. Enin re yo zikir, raj derg dila, zafi ifade enerji humat alay ez vonu. Ceçi ez bik ez niyet kenu. Zikir merdim teşkale düşmüş biyeş ra çarnen a, vuna o hayt. Murakaba çinek tehe düşmüş ben, çinek tehe vinin, çinek tehe hisken, tibeşk piyorin fark bikir. Murakaba mara vuna o hayt, bizun tehe düşmüş ben, o çine düşmüş ben. Bizun tehe çine vinin. Bizun tehe ken, o pe vaslun xwava en beden xwat, o en mühimatiye bizun tehe myon en piyore çiyot, teşken temaşe xwe bikir. Şuur xwe xapîneyiş edelne. Zazakî diyo qal asta. Von xwe me xapîn. Çine yana nefs tu pera von ana lazıma. Ana semed eneya. Ana rahatê tu ve. Te eye bik xol. Te îna nêk ben. Fakat raştiye beden gwere, raştiye insun gwere, belki eye rahatê, eye vaştiş nefs en bedenir zafol niye. Beden nomo ser erdu rahatê ser. Beden homo ser erdu pa piyore waslun xwa biçû. Rahatê, konfor û zafî vaştiş nefs newere viraziye. Nefs seyo ihtiyacı newere viraziye bin fikir kapitalizmit. Mesela devun mad yo insan belli yo saat ra pe ben ahtiyar o hin kerdiş dim nigeran. Kapitalizm seken emir ay ahtiyar est gera pe ilacına belki varast çok ve nefs xu takip bikir. Eyra kapitalizm insanir neve yo çido zaf xarabın viraşt. Raş pure kapitalizm haser peşte beden ciniya o sistem dermonxonis ho varıştiş belki ahtiyarına. Hatta insan biliye kro kıs biyo ve bizonik ho koletiye sistem kabul ken. Kerdiş tabiat güere semed ziyadbiyeyiş yo. La sistem kapitalizm güere her çide insanya. En zengin kapitalizm der dahiye rahatıya, mal xo pavtera o kro kısu ser, ilaç, hab, Türkiye bunu uyuşturucu, estetik o bir disiplin yo kerdiş, peynit yo milleta bir ahlak peyda kema. La raştiye insan havet çiyon kapitalizm egma beşkvin. Eşmara ene pers, semed rinde bedenya çine hol. Mesela yo beden saat ponç ser sibet, myonce germin revars, pe oka serdin desmaj biyor nmaj bikir senin, o yo merdem eya saatet myoncet feşu bikir senin. İtiyat ez wazen bin qalin namaz rindekir ve şma beşk mefhem bekir. Namaz tiktena sarı ardeyiş nyu. Namaz verradeyiş ego xuva. Kek te sarı nun ard akıl heşken. Nefs xu peser uncan. Ruhu beden ben rahat. Namaz pirikun mara umur rasoma. Yo felsefa ve zafxwariya pe mawa rasena raşti. Var pe veci namaz xu biki. Çıkıdak pirikun ma kerdi. Eya nahal besa. Namaz yo yoga vaferina. Pe millete ma gera hune biyor xu. Bacı mahama zafşin xware. Namaz pirikun mara omo şu ey milletun binuz. Ervun namaz kültür arabuno. Ben besten ucava. Ana galata. Namaz ey devun mara destpeken şinay ceyun bino. Rej yogat namaz ticest. Travun Surya namaskar. Aynı qede namaz ya. Dünya sahab hareketiye ist. O her hareketiye he girdeye nefes. O rej yogarın her merdim eşken bikir. Ma'na ena Surya namaskar sobna çineye. Beden kenaya, nefes grotiş dayiş kena safi, zihin kena cir, şuur, ona ana hal. İnkun vicneyiş dunama. İtya zaf dikkat bikiri. Ser arduna çine maheyken, yo hatra çinek mahe vicnen. Evo, çinek mahe vicnen, mahe eyken. Yani eg mahole ser fikir bse, mahole vicnen. Xwergen. Marar bin boğaz, mahe vicnen.
ای خورکن ای را چنک شما کن چنک شما وون چنک شما هی düşmüş بین ایا ویژنه شما بلو کنه رن بزونی شما هیچ نه ویژنه ان رن بزونی انزاف ویژنه شد شما براده شما خسر او جاهو شما دست ان از خیر شما را واج چنک شما هی ویژنن الگه وجدون خورا بیارمی اک شعور چین yap sever şuur çin yap fark gerdiş çin yok insun otomatik cüye وصل insun yo tekrar et kanal kuvraşt bir akıl ey vasil ev qedir ra raşin enizun yaşma ver çölüge devet yo tır devbe qede insunu viyarnen la çerre nişkense insunu zerre akıl enterrut analiz et şuur kemiyor o fark gerdiş çin yok se yo hayvan mesela اکتیو پاپاغان زازکی مفینینا کوتشما ویر میر بنسی خیر خو انا پاپاغانا یو دهب قالو تشکن بی جواتش لا ان یو دهب قال یه عقل را شعور را نینا ای قال دباره را بیا ذره مزگ پاپاغانا دیو پاره سی یو حافظه خبتین ان انسان او پاره میلیون قات زیادو ان پاره اشکن یو دهب قالو قیدک یو قال یو دیگرین واجه مزگ پاپاغان فرکانس ای قال گن o behçe vun. İnsun oturnuyor. İnsun hattu yo qal yi fekra vejana entay 10,000 gering eşnavuta. Zaf qeydura qeyd kerda. Hazar heb analiz ra verana hattu fekra vejana. Ya hiz gun otur. Enerin bizoni yo hatras düşmüş beş insun ho girdaye ey qalik xwat qeyd ki qecera hattu er. İnsun he veriyor çi düşmüş ben. Analiz ker. Kum yo qalu çıqede vun eyn hesap ker. O وقتی وون او هایت پیوره بدن انه سرخفتین konsantre ben. Akılız hem tberra informasyonun hem bölüm hafızara kum kal lazıma aynun. O beden milyon hab kalra eyxu fekra vejen. Çineken o hayt zihin analizken. Guereb çine zun o hayt eyken eyvun. Oxtum pirik mebatin. Bizun tevunse bizun tehisseke. هرچی ها گرده ای انسونیا انه گواره انسون گره بزن چند حی بدن یه هو اتوماتیک حرکت کن و چند حی او بدن هو به شعور حرکت کن از یقی کن یو مردم میون یو رجت سین را دستیز بشک شعور را بجیو و برزک سر ساریخ وار را o انقدر دنیا هینیا بنارند ما پیارینir انسون کله نفس خو بیوسه اختیز انزاف ای گواره düşmüş ben ای سر جهد کن İnsun gerek kole beden xweb, waslon xwed sanaşib, xu bisanaşt û hole ser, rinde ser, qe xuwa, pe xuwa, pe piyorîna emel bikir. Fark kerdiş çinî hepsi şuur ben kim. İnsun nişken cimyura bec. Çinek nefs vaşt, ya hiz miso çinesi, o ya hiz pe tersunekeya, bie hiş yani otomatik yo halet mune. Tepkik diyena yo cevabek ev çik o hayt tberra yana. Vijneyiş, vinertiş o haydir yo qedi belu kerdiş ser heveri her hetra her çiş ve beş analiz bikir. Nas şuur ra yana. Yani insun niyaş bevicinse tiktena tepki dun. Fark kerdiş çin yapsa şuur ben kim. İnsun nişken cümyura ver. Çinek nefs vaşt ya hiz musu çinese o ya hiz pe tersunekeya بیهیش یعنی اتوماتیک یو حالت مونن تبکی دون o çik tberra ciriye. Vijneyiş venertiş o haydir yo qedi bellu kerdiş ser heveri her hetra gera her çiş ma beşk analiz bikir. Enas şuur rayana. Yani insun yaş vener analiz bikir bevijinse o hayt tiktena tepki dun. Kumek cat tepki bit mesuliyet niyen. O en vate xo hiniye dit az wazan biar pisar ma vate agerayiş ri zerri xo ke ana felsefa devun mad her raj her hayt hacuyana ve ana ve hiniye ziyad bicui Avrupa diz her caz şma işken bicui ekşma vazen ve çılat yakur bizuni ayaçla haşma zerri rabiyarana zaf bir niye az fahm ken melatema qi an hayyo kültür rend xwape yaşt La ERP ve bizunik raştiye ma hamyun qede cüyeyiş verinun mat. Eye hammat, eye magun bicuy.
çiqede ben wabib re agêrayîş rî zêrî xwe bikirî, pê nimaj ben, pê yoga bena, pê meditasyon ben bikirî. Eya şuur dûna şima 24 saatet şima hissekin, sinikin, yehîş nû şuur ra hareket kin, kumca çiqede ben ey dunca his kerdiş, ey dunca fehm kerdiş, ey dunca vicneyiş. Her roj harm est, her roj kêmatî est, her roj qaws est. La ene rin bizunî, her roj ew beden gere beşk agêr rî zerî xwe. Em teşqeret şima hêvê weşteriya xwe kese, şima gêrê a rî zerî xwe dome piyese, oxt şima hêşkên mehna bid cuyeyîş. Felsefe maz gereka eya, mehna bid cuyeyîş. Xwê ri wext vînî, xwe re hes bikirî ve hûmaz şima re hes bikir. Rojê remzûn hûn nizdiyê man. Ez wazano şima en rojê eynî qedê ey dewîn ma bicûyî. Rojê xwe tebişî, îradê xwe pê aqila, pê şuura îdare bikî. Beden, aqil û reh bi nêz ha girdeyê ew kültûrek dewîn ma dicûyo. Dewîn ma ra hoye. Enerjî ma raştiqîn ew verîn. Enerjî ma raştiqîn ew verîn, ewêz dewû dicûyo, xwe dewû dicûye. În rîtwel miyôn dînê dibî qayîm. La ene rin bizûnî dîn çinye bîn însunetî niviraziyê. Ek dîn şaş fehm biyûse ma însun, hûma Tealê aqil doma, fikir doma. Mereq mekî ez tercüman peyîne, ezotya. Çinek mira me, ez kem pê hûmeya. Ene rin bizûnî raştiyê tefsîr şaş erebû ha miyôn kültür mat. O mishafîs hom miyôn in kültür ra behs kir. Raştiyê pyorîn yo hetraz ha miyôn zonûn mat. O ene rin bizûnî raştî ha miyôn zondeyekê mat. O hema newê ma dest pê ku. Hêverî ez wazeno miletê me yê Ewropa ek wazense yo çend tên we bîr pîhet we cêçî organîze bikir. Ez wazen şima bisanaş ana rindê zûn ma û kültür ma xware ra şimer neqış baş. û kumek wazen destek bid, piya cêçî bik ezotya. Min teqîbet bimûnî, hûma torî şima.